Ini 27 January 2025. Ini no Paithak Tipra Idol Season 2 ni audition last date. Gai ini kebama resapna ni bisingo. Jeng koyakjan ono sain harga kala round ni bagai. Bon ni mung antabu kaisa saklainai. Pas serial number pun sana. 181 Guniram Tipra, 182 Fulkumari Deburma, 184 Asmika Deburma, 188 Rasmi Deburma, 201 Tang Kecang Tripura, Tong Kecang Tripura, 208 Chunuram Tipra, 210 Jackson Deburma, 211 Sinari Deburma, 215 Berojit Rian, 216 Kornorani Tripura, 217 Rohim Deburma, 219 Biswajit Deburma, 220 Prasanjit Deburma, 222 Rimi Deburma, 223 Ananta Jamatya, 229 Joel Deburma, 235 Vidyamani Molson, 238 Rebecca Tripura, 239 Bumul Jamatya, 243 Libya Jamatya, 245 Subhas Deburma, 255 Diksha Deburma, 257 Rian Deburma, 133 Aitor Deburma. Borokungka tini oro jeng je koroktam jas jeng disek khai borno kala rawan bagai select khai jak. Total korok usut tini na 24. Total je pasin chol jamone kojana total kaka je abo narmanta 74. Dia kala rawan do bokurang nai kuno dikla Kala rawan do official borok khai no borok alada babe press meet khai abo dead drop saklai dijaga. Kalau kisah mana sih sini? Ini je select na practice kawan khai disi ka? Kalau kita sana kita putus